GH. Muniaba ekwesi kapa ena mutimini akwaba sonko enkoma obibia sedane da munya ebre eji edwa etie eye ensem a yede ebesomo abusua ene dey mamefo bi ebobna wo mu esu wo mu nsegu wo mu ti bue wonsom echen se nyoma enko yie ewo wo mu abrabom no ase de nyoma na eba na wie ya na se wo wom na etie si wo mu so a enesa na ene de wo mu so nyina no aban na wo mu esu de eche wo mu sre eye aban se won twa nani emfa ememehwe wo mu abusuan man bomra ensanunum na ye nhwede ntia ama eye mmamefo yi esu ebobna enen awie yi ebusuafo ensanumu enchemu enim eye mamefo a wo mu ewo kasoa de adesrede eto eye mampanyi his excellency na nadodankwa ekufo ado ene na aban MPP ne empanifo wo mu kabia eyeye na wo mu kabia ewo mu no wo mu de enkotodwe ene ensa eda ensayam paye mampanyi achaw den se anka beya anka ne papa mu a wo mu hwenye enoma ntem wo mu ntutu nyoma eye na eye schools ya ban no wo mu MBA emfa ema wo mu na nyina ene se eye Kasua school girls no mema na wo ho no wo mu chope wo mu basa wo mu dudwa nkura ni mu saa chese se no o mu ya banche krampo na asa so o mu ya bode nso so na aka ne hunu nko a enti no wei ene eye maamenom wo mu adesrede a wo mu ede eto eye mampanyi anim na eno na wo mu echire mu esem eye emaya wo mu wo eye Kasua empotemu ewonom no young ones no emema no so wo so ene wo mu ebotipen enam se mofra no enko school na wo mu etiti fie ni nti o mafa nkwada no as wo mu eye sex toys na so o mafa wo mu se wo mu mojaduro ene o mu bona no patokuma wia tokuma nwumre tokuma mu nya na homache krampo a anka wo mu ede ebeka ho sa ena je se wo mu tete nkwada na brabo nti wo ba eye Kasua empotemu ho pan dia enye jai enkwada no se wo mu fu edi wo mu anima enesa enya na dudidie enti ena mo mofo yesa na mom nyinsen ena ahye wo mu ma wo ma chese enkwada no ya re wo mu amazese no show yase ni bibia mpanifo kan se suban wo we etise nyinsen wutimi fansie enti wo mu edi eye wo mu mpam agro katima kapima agro no saa no de epiemu eba no na ani enya ye pa na eye wo mu ya eye wo mu awreho enti wo mu da desrede etu ye mampanyi his excellency na nadodankwa akufo ado MPP aban ne empanifo wo mu kabia eyeye se wo mu enhwe na ekwan bia wo mu befa so ama eye COVID-19 coronavirus asese Ghana hanum abepiemu hanum anu ntino ama this ban and restrictions ekoso no omuntimi nhwe na emprempren ya in 10 omo nan embo wo mu eto na wo mu nhwe na chese wo mu entimi entu yare no ase deku se ne be ya enkwada no so wo mu ebetimi enya wo mu ho na wo mu akọ wo mu esuku na etimi aboa ama emaya no so no wo mu abrabo anase wo mu edaachi no ansai amfa ama wo mu ntiwe ene adesrede a ye maamenom a wo mu ewo Kasua wo mu de ato ye mampanyi ene mpanifo a ewo omanyi mu a wo mu kabia eyeye no wo mu ede ato wo mu anim se wo mu hwe na wo mu enyema wo mu na ensem wei ebebeto edwa no abusuafo Ghana fo bebre aso asem ni mu etwe no sre ene abasa ni nyina no omo de sobo no ebo eye ni titu ene awofo no na adenti ena omo de sobo no ebo awofo no ebinom nso so ede sobo no enso ebo aban no se aban no nso so eka ho ebi enti no de mamefo ne ka no eye ne kwan so anu no na moma yentie eye wo mo nsem bi omo ede ebaye ebinom esusu etem eye mamefo no ena omo ntimi ntiti wo mo mayie wo mu ntimi enhwe wo mu mamma wo mu entimi endru empempenso a wo mu epe na se wo ye obatan wo ye maame wo ye papa na wo fie na wo ba epia na do wo pia wia wo pia nopa wo pia homache na wo ntimi ntia no wo ntimi mbusa no ba bia wo kọ wo ntimi nka nche ne se ma ne nkọ ha na se wo hwe no na wo kokofa nyinsen eba wo ba be kacha aban se aban mum enempe bibi enye dabi
enya saa ena etie enti no just bebre na hu ne se eye awofo no ena entimi enhwe wo mma ebinom nso se enkwada no na wo maso odin esan se wo hu ne se wo asoro wo aduru ne panifie so wo no so ye guy enti no bibie ne ho no ma na wofo beka wo betie enti no ono so ye de wo pe enti so bo no yemfa embo enkwada no because obi wo ho no ma mbo wo ho no ma obeka ne ba obetia no obeye sei na so ntimi nchechire no emfa no embo mpam wuntimi nchechire no mfa mentale wo na ho se wutu ano watiem e de amawo enti ye den a mamefo ne binum ana wofo binum eye wo ma sede se ena ene eja na so nkwada no na wo ma so den ebinum nso se aban ne ka ho bi senka wo ma ahwe obi eye ban no edema eye edwadifo ne wo ma so wo mu nkodwam no ena ko obi de ma schools no na sad eye social distancing no wo man ebi ekoso ena wo timi ehwe se eye Veronica bucket ne eye nsamna ebesisi schools bia mu hand sanitizers ene nose masks obetimi ahwe ama ni nyina ntu etimi akwa anka ye de yankwada no wonim se ba chiwe okwa anopa obapon awia wopon awia wabafie na wo mo mbekwa awia so akọ enti eno ne sa no ebetimi aboa na so wo mo nyina atena fie no eno nsusu ka ho ebinti ohun ne se ya de we aba ye nyanko school enti no wanya ne freedom enti ono kra mpo no waje atese waje nsemo dia awofo ka wono a wontie ona no ade ne ho abo ne ho asafo hene ena tese wo chini ye empotem wonum ena emma no so every wo mo enti we ene eye ebinum adwenkyira wo mo ede eba ye efa eho na abusuafo mo yenkenkan ebi enso so emma Yemia be ede awode eba o see only Ghana that you will hear these funny excuses. Hey, how can you plead to the government to open school, otherwise your children will get pregnant? Please stop what you are saying. Ono so de no say Ghana how e na obeti asiri same way bi nko a e ba ne sen e na atimide so bobo mampani say won bi school na no e na emma enkwada na say no na ama nkwada no wo mo enyenyem he jai wa hu batete a na menkase ane mampanyi na aye obi wo hono ma wotete ne ba ewia ohun ne se eno anu na kwara na drum panifie so anaye no wagya no won bo ne bra na wo mo ne bra no okokofo nyinsem ba fe na wode so bo ne bebo eye empanifo wo mamu enti no dodo na hu ne se eye awofo na wo mo ka so anu wo mo ntimi enhwe wo mo ma enu nti e na amasa oye ne kase we ekoso ewo empotemo ehom Andrew Safo ede ode eba wo se the woman is making a very reasonable comment, but you all do not see it. She is specifically cited Kasua, not East Legon children. I want to so idea and no was say and mamma no can a Kasua then and East Legon minji this will be a East Legon diwa. Yenya Peter Dusty and so Edward de Eba was say parents should advise their children Parents should advise their children to desist from all illicit acts. It's not help them and the nation as a whole. And they should also exercise patience for the government for COVID-19 battle is tough. And also so our day by was say our form and I was a 1-2 or mano for so woman to and free a year and penatria a year and mamano and semna and no etnia boa more and a year the nation as a whole. Now a beer monsters no one to a mobile say Emma a year mampenny and an aban because a year COVID-19 Nesano and ya for a year gonorrhea. Na wakwa jina hono ma chirechire mu na ya ma waduro no aba abanum na ekwa na typhoid ya ade anesa eden abochi anasa mono ne krompo na wo mu wonfidie ne nko ne ba krompo no wo mu ehunu wo mu eni so na Ghana ye ni hwe enti no ma ye mfa pressure ento ye mampanyi ne so kwabna bonsi ede awode eba yo say I say, as if the ladies too don't take anything from the guys, advise your daughters to stop chopping the guys' money basa. And moreover, this can't be a tangible excuse for the president to lift the ban on going to school amid this pandemic. Or so no. Or say, Mammy, any was some musumu catcher momano. Now, Omusunya, Mamanisika, Womu basa Nasi, or this kind of basa there. Sa Susuma, if you were a bed, you hope basa, and no one on a vice versa.
Uji die no na ye di ho de ma wo enti no se won pese wo ba no ye be se na ya ase dia ene ye won so no ka kire wo mo na wo mo njai eye mema no sika e die na jai se mo de eye sobo no ebo eye ye mampanyin because we krampo enye eye tangible reason e was say ye mampanyin wo hwe e de bie eye schools e de ma enkwada because mo ankasa wo fo no e na mo ntimi enhwe mumma ye ne abi so e de ode e ba ye o say Madam, please behave like an adult, okay? Stop what you are saying. Ono so e no hu ni say e ma me fo na wo mo kasa nsem we no as wo mo dwen kwada dwen bi because obi a wa wo pa na wo kasa asem we dia kire ma pani ada na hu ni so ntimi nhwe oba na ntimi tete oba na wo no e ye dem ye ni abi so e de ode e ba ye ba for say that means you are not responsible. That means you are not responsible for controlling your children. You have mental problem. Ono so edie no. Ohun ni se na je se maame no wono ana wo mo ntimi o mo ni tumi o mo betimi di ahye wo mo ma ne so ama wo mo etie wo mo asem na je se ono ankasa no wadwemu hawo na wo mo ede ka sa ense na abusuafo we ene eye kasofo maame fo wo mo wo mo sun a wo mo de abetu abontia na mo de adesede etu e mampanyi anim se won hwe na won bie eye schools no enfa mo na so dodo na hu ne se eye adesede we de enfa kwa mu enye because o se omo manyema wo mo nyim nti ene mampanyi ebe bie schools ama eye yare no atere wo so so a wo fie sen na wo hu no esifa awofo no ene hu no se de on betimi atete wo mo ana se eye mampanyi no soboa a wo mo de bo no se eye ba na wo de atutu schools hunti na ama we nyina esi se de wadwen esi efa chobia fabra e wo tuma gh comment section ebiem nso so share from abusuafo e wo all the social media platform follow your Instagram page at Tuma. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura